Masibulise mbukeli ngale ntsasa umhla wama-27 kweyenkanga kwaye ke le yiveki yokugqibela yenyanga. Sibuya ke kwimpelaveki imisili phezulu kwaye izabhokwe neminqa yethu ithanjisiwe. Sekufuneka nje wena mbukeli ukuba singene endimeni. Xa sele silapha ke mbukeli asibuyi ngamva, sikuphakela kuvimba wethu de siyokunqandwa kula mzuzu wokugqibela kwiyure yokugqibela yenkqubo. Maningabi mde ke ngoba ndiza kude nditye nakweli lethu. Ndimlo ukholosa kalubisi, ewe kaloku senguye umadlo ngothi maziphuma mshukumo umazondwa ngezakhe ncamagushe kwizihlwele ezingqungileyo. Siyakwamkela enkqubeni, ndihamba naye uMamtshali. Asikubingelele makholi, sikubingelele nawe mbukeli ohlelweni lakho ke oluyingqayizivele Ekhaya Jikelele. Ingqophamlando ke ohlelo lesidlo sasekuseni okuyilona kuphela olusakaza ngesinguni kuzona zonke ke iziteshi kamabonakude lapha eNingizimu Afrika. Mbukeli ke sesiveqasasa nomgodla wethu, uyazi ukuthi ugcwele uyaphuphuma. Baningi ke Nkosi yami bayayihudula namhlanje ekuseni njengoba kuwumsombuluko nje. Abanye ke alambe lokube icuphile nje 5 minutes, ikhala ihlehlise ngo6 minutes, ikhala ihlehlise ngo2 minutes. Hayibo, uzogcina ungasayizwanga uvela uselwe. Vuka mntakama. Igama lami nguNoxolo kaMwali intokazi ke yaseMantshaleni. Kanti mbukeli njengoba nje ke sesiqala ihora lethu la Ekhaya Jikelele, ake sibheke indaba ehamba phambili. Uzokwehliswa kwisigaba sesibini ukuya kwesine ucimicimi wombane kweli. We are deploying personnel and technologies across the country, especially in high-risk accident-prone areas. Njengoba sekusondele amaholide asehlobo nje, iziphathimandla zomgwaqo seyiqalile ukuqwashisa abashayeli beyimoto ngendlela okumele bayiphathe ngayo emgwaqeni. Hey, singambiza no chup. You know what it is, ngubig Xhosa lona hlala ubukele Ekhaya Jikelele from Monday to Friday. Sikuphathele zemidlalo, entertainment and current affairs. Ungaphoswa. Asiqala ke mbukeli uvimba wethu, ziza kwehla izibilini kubemibeli njengokucimicimi wombane eza kwehliswa ku-stage 6 ukuya ku-stage 4. Iziko lika-Eskom ke likwazile unkinkishela oovimba bexesha likaxakeka bamaziko ombane nerhasi. Iqumrhu lenkinkishela umbane kweli Eskom likwazile unkinkishela ovimba bexesha likaxakeka kule mpelaveki kwamanye amaziko ngelokwehlisa izinga locimicimi wombane ngenjongo yokuwonga i-load shedding ngolamarhanuka. Amaziko asemantla e-Anode, eKriel naseThuthuka abuyele enkomeni. I-Eskom ithembise ngamazinga aphantsi ocimicimi wombane kwezi holide zeKrisimesi, kodwa oko kuza kwenzeka xa amashishini amakhulu ethabatha ikhefu acime oomatshini abasebenzisa umbane ngamandla. The system is vulnerable, but in terms of plans, we've now from 12 o'clock we'll move to stage 4, and then when you really look at from Monday onwards until Friday the 1st, we plan to then switch between stages 3 during the day and then for evening to stages 4. Kusenjalo, i-Eskom ithi i-arhente ephicotha ukulungela kwamashishini ukubolekwa imali inike umtyhi omanqwanqwa amabini. Oku kudalwe i-254 billion yeerandi ehlangulwe ngayo ngurhulumente weli lizwe. Abaholi bamazwe ehlukene emhlabeni kulindeleke ukuthi bayohlanganisa amakhanda e-United Arab Emirates emaphethelweni alenyanga lapho kuzobe kubhungwa khona ngomthelela wokuguquguquka kwesimo sezulu emhlabeni.
Ilizwekazi iAfrika lithe gqolo ukuzijula ijacu ekuqobisaneni nokuguquguquka kwemozulu kunjalo lisaxhoxeka. Umongameli weli uCyril Ramaphosa uza kuba eyinxalenye yeenkokheli zamazwe kwingqungquthela yokuguquguquka kwemozulu eza kubanjelwa eUnited Arab Emirates. Umba otshisa ibunzi wenkxaso-mali kumazwe atsala nzima athwaxwela uguquguquko lwemozulu obizwa njenge-Loss and Damage Fund woba ngumongo weengxoxo. Abaphathiswa abanoxanduva ngokusingqongileyo banqobanise intloko eAbu Dhabi nalapho baze nesisombululo esiza kuqinisekisa ukuba kunegqiza eliza kujongana namanyathelo ale nkxaso-mali aza kuza nenguqu. Compensation for loss and damage is necessary, but equally important is prevention and financing for adaptation so that we can build climate resilience. Unobhala Jikelele wembumba yamazwe uAntonio Guterres uphokoze imbilini yakhe ngonyawo lonwabo kumanyathelo okuqobisana nokuguquguquka kwemozulu. The crucial aspect is the addiction to fossil fuels. So it's time to establish a clear phase down with a time limit. Ifuthe lelixa lesitshingitshane kummandla ongezantsi kwe-equator sele lisondele ngokukhawuleza. Amazwe angezantsi ayazilungiselela kwiimvula ezimandla ezivame ukukhokelela kwizikhukhula, enye yezimo zezulu ezayanyaniswa nokuguquguquka kwemozulu. Umongameli uCyril Ramaphosa ukhokela iphulo le-ANC lokugaya inkxaso kwibala laseBambanana ekumasipala wasejozini kumantla ephondo laKwaZulu-Natal. Njengoko ichitha le mpelaveki egayela inkxaso yonyulo yonyaka ozayo, iqela lakhe elilawulayo i-ANC. Udlule isikhathi eside le nkinga yamanzi niloku niphila nayo. Futhi kwaba namapipe wayefanele ukuthi afakwe kwadlula almost 12 years lawo mapipe alele nje emgwaqweni. Kodwa manje soloku kwangena uComrade Senzo Mchunu. uComrade Senzo ngam appointa ukuthi abe ungqongqoshe wezamanzi. Uma ngikhuluma naye wamangala wathi hayibo eyamanzi ngathi wena kuphela ozokwazi ukuthi uxazulule le ndaba yamanzi kulo lonke leli lase South Africa. Namanje uComrade Senzo uyawenza loyo msebenzi kusuka eLimpopo ukuya eWestern Cape ulungisa indaba yamanzi. Nala indaba yamanzi laphuma eJozini Dam uyayilungisa. That's why namhlanje singene emzini kababa uShongwe nomama uShongwe nomama uMathe ngawabona ngawamamehlo ukuthi ngempela amanzi afikile. Uhulumeni wase-Eastern Cape uhlele ukusebenzisa isigidi samarandi entabankulu ngaphansi kwey'nhlelo zokuvuselelwa kwamadolobha amancane kulesi sifundazwe. Undunankulu Oscar Mabuyane uthi lolu hlelo lukhombisa ukuthelithele ezinhle malungana nokusimamisa umnotho ey'ndaweni zasemakhaya. Uhulumende wephondo uthi ukuvuselelwa kabusha kwedolobha ezazifudula zingaphansi kwephandle elasaziwa ngeTranskei kuzawuzisa amathuba emisebenzi kukwaphuhlisana zakhono kubantu abatsha. Zinkonzo ezihambisana nenkqubo yethu yokunyusa amandla emali ephondo. Uminister okanye uMEC wemali bethetha loo nto izolo uba le nto yenye yento funeka siyiqwalasele ukuba siqinisekise uba siyinyusa njani na irevenue yeprovince. Abantu abatsha bangaqeshwanga bayaxhamla kwiinkqubo ezikumila nje. Izawuphinda isincedise kakhulu amathuba omsebenzi amaxesha amaninzi if afuna ilicense mhlawumbi ube nayo lo grade 12 but kufuneka uba iba nelicense ube unganayo, so izawusincedisa kakhulu. Siyabulela ngelithuba. Ndonwabe kakhulu ngale program because it will change my life since ndiqhamuka from a disadvantaged background, so I believe izawukwazi uba ndibambe phana phaya ndikwazi ukusave imali for uba ndikwazi uqhubeka ndiye esikolweni. Iinkokheli zasekuhlaleni zithi iinzame zokuguqula imeko yezoqoqosho nentlalo ziyaziguquka kancinci kancinci, nanjengoko ngoku
kulo mmandla kuzokwakhiwa ikoleji ezawukwazi ukujongana nezolimo neenkqubo zokuvelisa umya. Incedise nekomkhulu eli lalapha ekhaya elwandle olubomvu likwazi uba nendawo yoba libe neofisi zalo, libe nendawo neyokungenela ii-community meetings njengoba sibona le holo enkulu elapha. Ithetha ukuthi ke ngosizama ukuncedisana nabantu. Abahlali bathi ukwakhiwa kwesibhedlela isiphethu kwenze imeko yabantu bakwazi ukufikelela kwiinkonzo zezempilo eziphucukileyo nanjengoko besoloko behamba imigama emide. Ngokwezi offices ezikhona apha zii-offices ezizokuba ngamangenelela kwiingxaki ezikhona apha ekuhlaleni, ingakumbi imicimbi echaphazela u-social development, imicimbi echaphazela u-home affairs, imicimbi echaphazela isipolisa, imicimbi echaphazela u-agriculture and rural development. Inkulumbuso yephondo laseMpuma Koloni ithi kungoku nje amajoni omkhosi okhuselo lizwe loMzantsi Afrika asathe gqolo eqhubeka ukokha iibhlorho ezilalini khona ukuze abantu bakwazi ukufikelela kwiinkonzo zikarhulumente. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eNtabankulu. Njengoba izwe libheke esikhathini samaholide okuphela konyaka, iziphathimandla eminyangweni wezokuthutha zikhathazekile ngendlela abashayeli abayiphatha ngayo uma kuyilesi sikhathi. Ngaleyo ndlela-ke iziphathimandla zithi zizoma izinhlelo zokuqinisa ezokuphepha emgwaqeni. Iphondo laseGauteng lelinye lamaphondo nengozi ezininzi kweli. We are deploying personnel and technologies across the country, especially in high-risk accident-prone areas, to prevent incidents and accidents by ensuring all road users that they are safer on our roads. Nanjengoko kulindeleke ukuba unyuke umthamo wezithuthi ezindleleni, amagosa ezendlela aza kunyusa umxakatho kweli xesha leziyunguma eqinisekisa ukhuseleko ezindleleni. Aceba ukucutha inani labantu abaginywa zingozi nebeli ku-1,560 kulo nyaka uphelileyo ngesiqingatha. It is for this reason that we have given each province a target to achieve in this festive season, to ensure that we can move our country on a solid trajectory towards the attainment of the 2030 target of having road fatalities. Iphondo laseGauteng, KwaZulu-Natal, iMpuma Koloni, iNtshona Koloni, iLimpopo neMpumalanga ngawona maphondo nabaqhuba bathe gqolo besophula imithetho yendlela kwaye lamaphondo aza kunikwa ingqwalasela ngeli xesha kwiinzame zokusindisa imiphefumlo. We must pass the law to ensure that as soon as you drive a car, you must not taste alcohol. We can't allow people to drive drunk in our streets and kill people in our roads. Ukanti amagosa ezendlela wazukuveza zinyo ngakwabo bathe gqolo besophula imithetho yendlela. It's going to be the coastal area. It's going to be everybody going heading north in terms of the bushback reach and all these other issues. So we'll be dealing even at the borders. So what is going to be very important, all the major national arteries, we're going to be there stationed there, dealing decisively with the elements that we have spoken to. Kulo nyaka uphelileyo ingozi zendlela ngexesha leziyunguma zeChristmas zehle zisuka ku-1,395 zayokutsho ku-1,299 ngelixa inani labantu abaphulukene nemiphefumlo yabo ezindleleni lehle lisuka ku-1,808 layokutsho ku-1,560. Kungoku nje kwenziwa inzame zokucutha ngesiqingatha elinani. Inkulu baphathiswa yaseMpumalanga uRifilwe Mchweni Tsipane umemelele kumagosa onyanzeliso mthetho enze nangakumbi ukukhusela abahlali ngexesha leziyunguma. Phedlelele iphulo lokhuseleko ngexesha leziyunguma eMiddleburg epheleka ke ngumkomishana wamapolisa kwiphondo uSimakelenga Manamela namanye amagosa karhulumente. Umchweni Tsipane uthi amapolisa aza kuchichithisa ngeli xesha. Nanjengoko unyaka ugegelela ekupheleni aza kuthanda kubonakala ndawo zonke amagosa onyanzeliso mthetho. Okungokutsho kwenkulu baphathiswa yaseMpumalanga uRifilwe Mchweni Tsipane uthi bakwenza oku ukugcina inkuseleko yakhe wonke ubani kuquka abakhenkethi. Ukwatyityimbiselele umnwe izaphula imithetho ezindleleni.
We want to caution all our road users that we will be all over our roads. We've got about 11,170 policemen and women who are ready to take it up in our streets to make sure that they protect our road users. Abahlali balamkele eliphulo. Thank you very much for this operation this occasion that is operating today. We are very much happy. Crime is so high here in Steve Tshwete, and we know that all the policies will be visible. Njengenxalenye yeliphulo kuza kutyelelwa indawo zentselo kungaphungiswanga. Liquor consumption is a problem in the province, and the taverns that we are having in the province is also contributing more on the issues of crime. Now we are saying to the legal tavern owners that they should be made aware of the precautions that they should be taking care with the people that are coming to consume alcohol. Umkomishinala uthi baza kuthawuziswa ingalo yomthetho abanini izindawo zentselo ke nje bafunyaniswa bengawuthobeli umthetho. Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya jikelele, sibonga kakhulu ngokuthi uhlanganyele kanye nathi. Abezimo eziphuthumayo eGoli bebematasa kule mpelasonto njengoba phela bebeqwashisa izangoma, abathandazi kanye nalabo ke abasuke bayokwenza imisebenzi yokugeza emfuleni eyahlukahlukene kulesi sifundazwe. Lokho phela mbukeli kuza emva kwegameko zokushona kwabantu abebezogeza kweminye yemfula eGoli. Ukutholakala kabanzi ngalomkhankaso sixhumana nokhulumela bezimo eziphuthumayo eGoli uRobert Mulawuthi. Robert Mulawuthi, asikubingelele sikwamukele lapha ekhaya ejikelele, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sibonise nabalali ngaphandle. Mlawuthi, ingabe nikwazile yini ukutholakala abantu ebenifisa ukuthi nibaqwashise ngalokho? Yeah, nasithulile lapha usizo siphuthuma eGoli. Sihambela indawo lezi sizazi ukuthi le misebenzi le yokubhaphathisa mhlawumbe ama-rituals enzelwa khona, so besikule ndawo le kwashona lapha kwashona abantu about 15 last year njengoba ngisebenzi wokubhaphathisa. So sifikile basabukela kahle sababonisa ukuthi kahle kahle bangayenza kanjani ukuthi mhlawumbe mabayenza le misebenzi angaphepha kanjani. So sabile indawo efana nakuLondon East nalapha ama-Jikelele actually abantu 15 last year. So lama campaign now sizoyenza throughout December 5th season. Ngoba siyazi ukuthi yiso lesikhathi lesi abantu abaningi bavakashela lezi ndawo lezi. So akusebenzile ngikubonisa ukuthi abantu benza umsebenzi lebusuku mhlawumbe around midnight la kukhulu risk khona ukuthi mhlawumbe abantu bangathathwa amanzi bangabuzi kwenzakalayo. Then siyawa-advise ukuthi if really ukuthi bangayenza mhlawumbe babheke esinye isikhathi mhlawumbe singa-restrictile, and then nakhona le ndawo le abasebenzisayo the area la abenzela umsebenzi because mostly bawenzela la amanzi astrong khona la kune-current khona. So ukuthi babonisa ezinye izinto banazenza mhlawumbe basebenzisa amanzi okusuka kanjalo ukuthi umuntu lo obhabhatiswayo nezangoma umprofeta umfundisi labantu laba bangena emanzini baphethe. So sicabanga ukuthi mhlawumbe ama-campaign lawo azenza ukuthi sehle izinga lengozi ezenzakalayo kulama-rituals msakazi. Ingabe lo mkhankaso wena uRobert uzodonsa isikhathi esingakanani? Ya sizowenza throughout sonke lesikhathi lesi abakwelide ngoba siyazi ukuthi isikhathi lesi abantu abaningi bavakashela lezi ndawo lezi. Okwamanje kuba kusesazi asinawo umthetho kamasipala usingathi mhlawumbe ungavikela abantu ukuthi bawenze le misebenzi yabo. So kufanele sibe indlela esingabapholisa ngayo ukuthi bawenze but bawenze ngendlela ephephile. Hence sizokuqhubeka senza ama-campaign yonke lo December lo esikuwo manje. Sicabanga ukuthi mhlawumbe uzosinceda ukuthi sehlise iy'ngozi ezenzakalayo kulezi ndawo. Bayalalela-ke kodwa-ke laba bantu bebethamele lowo mkhankaso?
ya basamukele kahle kakhulu umsakazi hayi ukhuluma iqiniso sihambele indawo ehlukahlukene ngathi abazalwane or labantu laba benza whatever umsebenzi abawenzayo abasamukele kahle and then abanye bangazi mhlawumbe lento le abayenzayo ingaba ingozi kangakanani so into sithandile kubo basinikezile indlela ukuthi sikhulume nabo ukuthi into ebalulekile kakhulu ukuthi angiboni ukuthi kukhona indawo la sifike khona basibuyise ukuthi yini uzofunani bebasamukela kahle ukuthi no bayabona nabo ukuthi le msebenzi usuwenze muhle and bazosebenzisana nathi ukuthi senze ukuthi abantu baphephe babayenza le msebenzi. Mulawethu ngiyafisa ukwazi ukuthi ngabe benibafundisani ke laba bantu abebelapho bethamele kodwa ngenxa nje ukuthi ngathi asizwani kahle ngokobuchwepheshe sizothi nje qu ezitolo kodwa mangabe sibuya ke sobe sizama ukuthi siphinde sixhumane nawe ukuze sizozwana kahle ngoba kubaleka kakhulu ukuthi sikuzwisisane sikuzwe kahle nomlayezo onawo ukuze nabantu emakhaya bezokuzwa kahle. Okay. Mbukeli okwamanje sothi nje qu ngapha ngasayitolo kodwa mangabe sibuya sizoqhubeka ke nenkulumo yethu nalo okhulumela bezimo ephuthumayo eGauteng uRobert Mulawuzi. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya jikelele kanti ke ngaphambi kokuthi sithathe ikhefu besikhuluma ke nokhulumela bezimo ephuthumayo eGauteng uRobert Mulawuzi mayelana ke nezigameko lezi zokushona kwabantu lapha kweminye imfula yaseGoli ke sebeqala umkhankaso ukuthi bafundise izangoma izinyanga nabo bonke labo ke abaye baye emfuleni ukuyogeza indlela ephephile ukuze bazame ke ukuqanda lesihlava sokushona kwabantu beshonela lapha ya emanzini. Sesiyazama ke futhi ukuthi siphinde sixhumane nayo sethembeke manje sesizomuzwa kahle ukuthi usiyazwakala so khumbula phela mbukeli ukuthi ngeviki ledlule kushone abantu lapha emfuleni obekuthiwa ke bebezogezwa khona isangoma noma inyanga ebilapho ke ibeke isiyazisa ke bezimo ephuthumayo kanjalo nemndeni ukuthi laba ebeyobageza sebehambe namanzi kwenziwe ke imizamo yokuthi babhekwe bafunwe abezimo ephuthumayo ke bebethungatha idumbu ngoba besekudlula izinsuku isikhathi eside bazisa ke imndeni ukuthi ayi mase kudlula isikhathi eside kangaka amathuba ukuthi babathole besaphila semancane kakhulu zadlula ke izinsuku ke kutholakele ke isidumbu esihambe salapha eDeep Kloof yafika ke imndeni ukuzosihlonza ke leso sidumbu uRobert kuzobe sasizazisa ke ukuthi sigcine sihlonziwe ngoba umndeni obuhambile wafika laphana ngathi ubungasakwazi ukubonisisa kahle isidumbu ukuthi ngesabo noma cha sizolokhu nje ke mbukeli sizama ke ukuthi ke simthole uRobert Mulawuzi uyasho ukuthi beqale umkhankaso ukuthi ke bafundise izangoma kanye nezinyanga mayelana nalokho njengoba sibona ke mbukeli lapha yana ukuthi kuyagcwala lapha emfuleni abantu abasuke bezogeza uyasho naye Mulawuzi ukuthi ngalesi sikhathi sonyaka kuye kube yilapho ke impela kubonakala khona ke igameko eziningi or abantu abaningi ke bekhona lapha ke eindaweni bezogezwa ingakho ke bekhethe bona ukuthi ayi ngoba babona ngathi siyande isibalo sabantu ke abashona ngomshophi lapha eindaweni emfuleni yaseGoli basebekhetha ukuthi ke benze ke umkhankaso ukuthi bafundise labo bantu abathatha abantu baye nabo emfuleni ngeindlela eziphephile zokuthi ke benze lokho abasuke bezokwenza wake washo futhi nangezivile ledlula ukuthi vele laba bantu abaye besabantu lapha yana bayathanda ukuya lapha amanzi anamandla kakhulu khona so enye yezinto mhlawumbe abazobanxenxa ngazo babacele ukuthi mhlawumbe noma beye emfuleni kodwa basebenzise icala lomfula leli elinamanzi angekho maningi kakhulu futhi elingenawo amandla kakhulu ngoba lokho kungayenza ukuthi impela zibeningi impilo yabantu ke engahlengeka ngenxa yalokho. Mbukeli sizophinda nje ke sithi qunga ngaseyitolo sizobuya ke emva komzuzwana. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya jikelele kanti umthombo wendaba upapasha indaba kwi-internet iNews 24 ipapashe izityholo zokuba ikomiti elawulayo yeNkatha Freedom Party iphakamisa ukuba ubuso bomseki walo mbutho uNkosi Mangosuthu Buthelezi okanye umntwana uMangosuthu Buthelezi bufakwe kuluhlu lokuvota kunyulo lonyaka ozayo ngethuba ke simema inkokheli yeliqela uvele Nkosini
wahlabisa kule nkqubo wakhankanya ukuba beliqela baza kusebenza ke ubuso bukaNkosi Mangosuthu ngenjongo ke yokumhlonipha. Umbuzo omkhulu ongagungqiyo kukuba ingaba imigaqo yokusebenza yekomishoni yonyulo ezimeleyo sithetha ngayo kaloku i-IEC iyabuvumela na ubuso bomntu ongengomlandeli walo mbutho ukuba bufakwe phepha lokuvota. Ngoku ke ukufumanisa banzi sizawuqhagamshelana naye uNtombi futhi Masinga engusihlalo ke mbukeli we-IEC kwiphondo la KwaZulu Natal. Ntombi futhi masikubulise sibambe ngazibini ngexesha lakho ngaye lentseni. Angibulise ekseni ngibulise nabalaleli. Enkosi kakhulu. Ndiyakholelwa ukubeni niliziko le i-IEC nivile ngezityholo zokuba i-IFP iza kufaka owayisakuba inkokheli yombutho umntwana uMangosuthu Buthelezi kwiphepha lokuvota lonyaka ozayo. Ingaba Ntombi futhi kuvumelekile na oku ngokwemigaqo yenu yokusebenza? Ntombi futhi uyandiva emnxebeni? Sisazama ke mbukeli ukuqhagamshelana naye uNtombi futhi osisihlalo se-IEC pha kwiphondo la KwaZulu Natal. Sifuna ukufumanisa ukubana ngemigaqo yeziko le-IEC njengoko mbukeli sisiva ingxelo yokuba umbutho we-IFP ufuna ukufaka ubuso balo ungasekhoyo umntwana uMangosuthu Buthelezi. Kodwa ke kuyaphawuleka into yokubana xa sele kuvotwa kuzawuphawuleka ukuba ubuso bakhe abuzuba khona okanye buzoba khona. Ingaba oku xa sijonga imigaqo yayo i-IEC kuvumelekile kusini na? Uyawuqonda ukhumbule ke mbukeli into yokubana kwezi veki ezigqithileyo saba nalo udliwano-ndlebe naye kaloku umseki okanye inkokheli yalo mbutho owathatha ezihlangwini zakhe umntwana uMangosuthu Buthelezi. Ndicela ngaye kaloku mbukeli umnumzana uVelenkosini simbuza nangalo mba wokuba mhlambe ingaba umfanekiso kamntwana uzawusetyenziswa kusini na. Wangqina esitsho into yokubana ewe bazawusebenzisa umfanekiso wakhe ngeenjongo zokukhuthaza uluntu kananjalo uba bagcine ilegasi yakhe umntwana uButhelezi. Sisazama ke mbukeli ukuqhagamshelana naye uNtombi futhi Masinga ongisihlalo we-IEC kwiphondo la KwaZulu Natal. Kanti kumbukeli le ngxolo ke yapapashwa kwindaba ze-internet iNews 24 ipapasha ezizityholo zokuba ikomiti elawulayo ye-Inkatha iphakamisa ukuba ubuso bomseki walo mbutho uNkosi Mangosuthu Buthelezi bufake kuluhlu lokuvota. Kodwa ke mbukeli njengoko sisazama masithi nje qhwi pha evenkileni qiniseka ugungqe siyabuya emva kwale ntengiso. Sibambe ngazibini mbukile we-Ekhaya Jikelele ngokuba uhlale nathi. Ngaphambili ke ngaphambi kokuba siqhawuke siya sanixelela kaloku mbukeli into yobana sishukuqa umba esingatsho into yokubana unobuzaza kakhulu apho kuphume izityholo kwiphephandaba le-News 24. Kusitshiwo mbukeli into yokubana ikomiti elawulayo Inkatha Freedom Party izimisele yokuba ifake ubuso benkokheli engasekhoyo umntwana uButhelezi. Umbuzo ke mbukeli ngokuba ingaba imigaqo yokusebenza yekomishoni yonyulo ezimeleyo iziko le-IEC iyabuvumela na ubuso bomntu esingatsho into yokubana angengomlandeli walo mbutho ukuba bufakwe kwiphepha lokuvota. Sizawuqhubeka ke mbukeli simfumene uNtombi futhi Masinga Gxebe ongusihlalo ke we-IEC kwiphondo la KwaZulu Natal. Masiphinde sikwamkele kwakhona Ntombi futhi ndiyathemba into yokubana kuyavakala ngokwenxebeni. Uzwakala kahle kakhulu ngiyabonga. Sibambe ngazibini. Ndiyakholelwa Ntombi futhi ekubeni niliziko le-IEC niyeneva ngezityholo zokuba umbutho i-IFP uzofaka owayisakuba inkokheli yombutho umntwana uMangosuthu Buthelezi kwiphepha lokuvota kunyaka ozayo. Siyathanda ukufumanisa siqonde ngenene nangenyinisi into yokubana ingaba oku kuvumelekile ngokwemigaqo yenu yokusebenza njengeziko le-IEC. Ngiyabonga kakhulu. Kuvumelekile angiqale lapha. Into elawulwa umgomo wethu esisebenza ngawo igama leqembu
i-abbreviation eyeqembu nophawu oloko sithi phecelezi i-symbol. I-leader evela kwi-ballot paper kuya ngeqembu ukuthi ubani ethanda ukumfaka njoba siyasibone noma kutholakala ukuthi kunama-by-election uthola ukuthi mhlampe ikhansela abalifakile alaziwa kahle kuleso sigceme kusuke kune-by-election kuyona iqembu bese likhetha ukuthi cha sizofaka umholi weqembu ngoba uyena owaziwayo. So iqembu neqembu livunyelwe ukuthi lingakhetha ukuthi imuphi umholi wayo osaphila noma ongasaphili abathanda ukumfaka kwi-ballot paper mabebona ukuthi mabefaka lowo mholi uyena mholi abantu abamazi kangcono kulelo qembu nanokuthi ukufaka yena kuzonceda iqembu ngoba abantu uyena umuntu abamaziyo. So thina njengekhomishana eyokhethwa asikwazi ukukhethela iqembu ukuthi ubani lingamfaki kodwa abangakwazi ukukushintsha uphawu abasinika lona mhla kubhaliswa iqembu labo lezepolitiki. Iyavakala into yokubana uthi ivumelekile kwaye ke nani niliziko anikwazi ukugqiba entoni bana mhlamba abantu mabenze njani okanye nithi niyachasa uba bangafaki. Ingaba mhlambe ngeyiphi imiqathango ekumele uba iyenziwa lelo qela xa lithi lona no thina sifuna ukusebenzisa mhlawumbe inkokheli yeli qela engasekhoyo ngeyiphi imiqathango ekumele uba bayayilandela kwaye ke njengoko lomba isengamahemihemi ingaba mhlawumbe umbutho we-IFP ngokwayo uye wazama into yokubana aqhagamshelana nani malunga nezityholo akwazi unicacisela into yokubana yintoni eyona yona eqhubekayo? Kuye ukuthi masekuzwa banokhetho kune-timetable esilandelayo. Kuleyo timetable kuba khona isikhathi la ekuvuleleka khona ukuthi amaqembu angasinika ama-list abantu abazobangenela kulelo khetho. Ngaleso sikhathi-ke ayakwazi-ke futhi amaqembu ukusitshena ukuthi sizocela thina ukuthi ubuso esifuna bufakwe kwi-ballot paper yethu iliphi. Njengamanje asakafiki leso sikhathi kodwa iqembu liyakwazi ukuthi lingambhalela u-IEC lisho ukuthi thina mase kufika isikhathi esokhetho sizocela ukuthi kufake ubuso bukamntwana kaphinda ngene kwi-ballot paper yethu. Bayaxhumana ke nathi njengamaqembu ezepolitiki sibonisane njengamanje abakakwenza. Kodwa bese sibonile ke emaphepheni ukuthi bayafisa ukuthi lokho kwenzeke. Sesafunda ukuthi isikhathi esiningi izinto mazisakhulunywa emaphepheni asize singayithatha njengezinto esekuyizona zona ngoba ngicabanga ukuthi naseqenjini into abasayikhuluma leyo. Kwathi kufika isikhathi ngoba siyazi ukuthi i-IFP iya kwi-conference yayo ngo-December ngicabanga ukuthi udaba lolo abasazolikhuluma ngaphakathi baliphasise bayobeke sebeyasazisa thina njengo-IEC. Umbutho uthi xa ukhankasa uzawukhankasa ezikipeni kunye nakwi-billboards izawukhankasa ngobuso bakhe umntwana uMangosuthu. Ingaba ntomfuthi ayizukubabhida mhlamba bavota ukuba umbutho ukhankasa ngobunye ubuso kodwa kwiphepha lokuvota kukho ubuso bomntu ongasekhoyo? Kubalulekile ukuthi bona njengeqembu kufanele bakhethe ngoba mabekhetha njengeqembu ukuthi bazofaka ubuso bukamntwana kaphinda ngene sekuyofanele-ke bakufake kuzona zonke izinto abazokhankasa ngayo ukuqinisekisa ukuthi abavoti abadideki noma ngabe ubani abazomkhetha ngoba njengamanje kusawumbono esawubonile uqhamuka ku-president walo iqembu. Ngiyacabanga ukuthi masebeya kwi-conference bazobe sebeyavumelana. Mabevumelene kusho ukuthi-ke sekuyofanele-ke ubuso bakhe babufake kona konke namaphepha bazona nama-billboard nama-t-shirt nako konke sekuyofanele kube umuntu oyedwa ngoba mabengakwenzi lokho bayobe sebedala ukuthi abavoti bese beyadideka noma ngabe ubuso ababufakayo kuyoba ubuso bodwa kuma-poster kuma-billboard nakwi-ballot paper khona bezojwayeza abavoti ukuthi niyofica lobu buso kwi-ballot paper yethu. Yingakho kubalulekile ukuthi mabekwenza-ke lokho basheshe basithathe isinqumo khona nama-billboard abo nama-poster ezohambisana nesinqumo sebesithathile.
Ndiyazi into yokubana njengephondo lase-KZN yachulumanca kakhulu ngendlela abantu abaphume ngayo ukuyovota kule veki ephelileyo. Kuyaphawuleka into yokubana ngabantu abangaphaya kwe-300,000 abathe kanti bathi babhalisela uvota. Ntombi futhi sijonge entanjeni uluntu mhlawumbe lungalindela nini ukubona izicwangciso zokubhengeza ngokusesikweni ukuba amaqela ezopolitiko avumelekile ukuba agaye ngokusemthethweni. Ndiyakhumbula ngaphambili uye waphawula into yokubana nihamba ngokwe-timetable izawufika ixesha apho nibhengeze. Ndingathanda into yobana usikrobise into yobana sijonge kweliphi ixesha. Ukhetho lungenzeka noma inini kusukela ngomhla ka-22 May kuya kumhla ka-22 August. Thina njengenhlangano eyengamele ama-election kubalekile ukuthi sibe ready noma ngabe upresident uthi ukhetha lube ngomhla ka-22 May noma uthi lube ngomhla ka-22 July ngoba kukuyena neqembu elibusayo ukuthi basho ukuthi ukhetha uzoba nini. Amaqembu okukhankasa aseqalile, amaqembu awalinda ukuthi kuze kuphume usuku ukuthi ulume ngoba bayazi ukuthi noma inini kusukela ngoMay kuya August ukhetho so sebeqalile. Kodwa-ke kuye kube khona nomthetho owengamela ukuyiphatha kwamaqembu nabayimela abazongenela ukhetho. Lo mthetho-ke wona uba semthethweni ngosuku upresident azoshicelela ngalo i-election date. Lokho-ke kusuke sebalawula ukuthi bayayibopha ukuthi bazolihlonipha ukhetho, bazohloniphana bodwa nabalandeli babo bazohlonipha wonke umuntu. Abekho abantu abazohlukunyezwa ngoba kuthiwa bayovotela umuntu othile noma iqembu elithile. So lo mthetho-ke wona uyoqala on the day upresident wethu eshicelela kwi-government gazette i-election day. Kodwa-ke ukukhankasa kuvulelekile akushiwo ukuthi abalindele lo suku njengoba sibona seqalile amaqembu ayakhankasa kuyimanje. Tom futhi mhlambe izinto esizibona kumaphephandaba asikwazi into yokubana siziqinisekise okanye mhlambe izinto esizawuzibona nakumakhasi onxibelelwano. Siyaqonda into yokubana njengeziko akhona amaqonga onxibelelwano enisebenzisa nawo uqinisekisa into yokubana ziinkcukacha esingatsho into yokubana ziqinisekisiwe. Singathanda into yokubana ulumkise ababukele ekhaya. Zeziphi mhlawumbe izilumkiso onokuthi nathi ngonondaba usinikeze zona zokuqinisekisa ukuba sisasaza ngendlela eyiyo kwaye singatsho into yokubana kuyahambelana nemigaqo yayo i-IEC. Ngiyacabanga khona ukuthi lokho kushoyo kubaluleke kakhulu. Kunezinto-ke okufanele njengabantu abezokusasaza niziqinisekise ukuthi nani ngicabanga ukuthi kunomgomo onilawulayo ukuthi kufanele niyiphathe kanjani mase uqala ama-campaigns, ama-political parties. Media houses kubalekile ukuthi mabesasaza ngama-elections noma bekhava amaqembu ahlukahlukene batshengisa ukuthi bareporta ngokungachini. Akufanele kube khona into esitshena thina siyabaleli sisemakhaya ukuthi lo msakazi engathi yena ukhetha leli qembu ngendlela akhuluma ngayo nangendlela ayiphatha ngayo. Kuphinda kube-ke ne-ICASA okuyiyona eyengamela indlela ezokusasaza zonke zisebenza ngayo ukuthi kuba nesikhathi la bezokwazi ukunichazela khona ukuthi wonke amaqembu amelelekile kwisishayamthetho kufanele abe nesikhathi ukuthi akwazi ukuzoyikhangisa nokukhuluma ngama-manifesto awo. Kuye kuba ngokuthi-ke iqembu limeleleke kanjani. Iqembu eliney'hlalo ey'ningi kuzwe lonke liba nesikhathi esiningi, eliney'hlalo ey'ncane liba nesikhathi esincane. Baye bazame-ke ukuthi nalamaqembu angamelelekile nawo akwazi ukuthola isikhathi esincane ukuthi akwazi ukwazisa ngama-manifesto awo. So kuba khona imithetho eyengamela ukuthi nezokusakaza zisebenza kanjani, ziwakhava kanjani amaqembu nama-independents njengokuhlukahlukana kwawo.
Ndiyafuna kona njalo usathetha ngalomba obaleke kakhulu Ntomfuthi into yobana uxhobise nabo esingatsho into yokubana basebenzisa amaqonga onxibelelwano kuba uzawufumanisa into yoba umntu mhlawumbi uzothi hayi no ndiyabhala nje kanti ubhala mhlawumbe iinkcukacha ezingachanekanga ezizawubuya mhlawumbe zijongele phantsi inkqubo yenu njenga-IEC ijonge ke ngathi mhlawumbe intembeko ayikho. Ingaba mhlawumbe abasebenzisa amakhasi onxibelelwano bangancedisana njani nani kwaye zeziphi izilumkiso onothanda ukuzidlulisa ukuba umntu ngaphambi kokuba uyabhala loo nto ayibhalayo aqiniseke into yokubana mhlawumbe kungakhona into esingatsho into yokubana i-negative anothi ayenze uba ngaba uphule imigaqo? Kunemithetho ke eyengamele nokuyiphatha einkundleni zezokuxhumana. Lokho kuthinta thina njengabasebenzi baka-IEC kuphinde kuthinta nabantu abasebenzela ama media houses ukuthi kufanele sibheke ngaso sonke isikhathi ukuthi mawubhala lapha into ibhalayo kungenzeka ukuthi izofaka inhlangano oyisebenzelayo kwi-problem. Sinabantu ke abasibhekele thina kwezokuxhumana ngaso sonke isikhathi ukuthi abekho yini abantu ababhala into ezoba negative nge-organization yethu. Siye sibheke ke lezo zinto ukuqinisekisa ukuthi ayikho lento okutshela abantu into okungesiyo lokho sekubiza phecelezi nge-misinformation ngoba lezo zinto ziyenzeka isikhathi esiningi. So kunenkampani eyimele esayiqasha njengo-IEC okuyiyona esibhekelayo ukuze abantu mabekhipha izinto ezingelona inyani nge-IEC bese beyasitshena ukuze sikwazi ukuthi sisheshe siphendule abantu bangagcini bene-information okungeyona. But-ke njengoba ngishilo ukuthi nabasebenzi-ke bethu bonke siyaqinisekisa ukuthi ayikho into ezobhalwa ibona engabeka i-organization yethu njengo-IEC into disrepute as well. Ntomfuthi masibambe ngazibini kwaye ndiyathemba into yokubana sele nizawuqalisa nokufundisa uluntu ngenkqubo esingatsho into yokubana itshintshile yazo i-ballot papers. Sibambe ngazibini ngexesha lakho, siyathemba into yokubana konke kuzohamba ngomumo kungabikho mhlawumbe iziphazamiso nabantu ke baphume ngobuninzi uku-exercise ilungelo labo lokuvota. Enkosi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nami. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke besincokola naye nguye kaloku uNtombi futhi Masinga ongusihlalo ke we-IEC pha kwiphondo la KwaZulu Natal. Masithi qhwike mbukeli evenkileni ngaphambi kokuba siyisonge lena iyure. Sizawungena ke kwiyure yethu yesibini yendaba, ungakunqi.